Пайgambar Muhammed Aleyhisselam'dın керемет сөзі бар екен. Аманат ар кайсы абында ар кандай түшүндүргөн, бирок пайгамбардын ол хадисте соны түшүндүрүптүр. Эмне дейт? İza haddasa raculun raculan bi hadisin. Egerde bir kişi ikinci kişiye jolugуп bir söz söyleşti. Belgisiz de bir söz söyleşti dağı. Summa iltafata fahu amanatun. Bu baykaga men söyleştim. Assalamu aleykum ve aleykümselam. Kандай жақсы birden bile söyleştik okuyuz. Men mundaydan burulsam, bu bayka nar burulup kesse, avtomatik türde bu amanatқа aylanat. Bitti bu paketlenip buron болуш керек ekan. Bu söz. Anam taşlandığa çıtap koyuz, boldu. Gereğini özgü alabız, gerek emesin, taşlandığı tutat keldi, unutuşuz gereken. Ağır kaçtaki orap, men ayta verbeşim gereken. Bana bu tasır var mı, tanıyısınlar da. O şekilde alıp, men o düşünüp söyleşet, anam, al görse bundayken, dengeli bundayken, al öyle, bul öyle, öyle, men ağır günde joluqqan adam bile ağır günde ayta versem, bu bol koyken. Demek men amanatqa ne kılgan bolup ken? Kıyanat kılgan bolup ken. Agar Xuday saqtaсын, жалпы elge ziyandуу bir nesele işlep çıkartkan bolsa, misалы жей турган тамак аш. Bir firma çıktı. Misалы süt deyizби, же болсо печена deyizби, же болсо şokolad, konfet deyizби, ошол чында эле зыян адамдардын ден соолугуна. Ошону сөз кылсаңыз боло берет тура. Адамдарга жалпы зыян болсо. Ана жеке өзүнө тиешелүү bir кемчилиги бар, көп уктайт, же аз уктайт, же болбосо аз иш кылат, же көп акча табат, же аз акча табат деп эле мен бул киши жөнүндө сөз кыла берген мага эмне кереги бар? Жеке жашоосун. Бул шарият боюнча эмне болот? Аманатка кыянат кылган болом.